Ka Monitoring and Implementation Committee jong ka South Shillong constituency haga khandru talik uya yong arja arpuar kala ploy ka jelang Halombaring Sports Club na kabenta ban pinko buram ki trai jaka kibla ais ngo bhai ki jaka barshnai ki surok bathamai na kabenta ka jimuntoy jong ka South Shillong constituency bat khamtam e jong ka shnang Lomparing haga ne ka singi ba san bor shulai ubalong MLA ka constituency baru menteri ka sarkar jela ulolong ukongsan Habakran hakani ka singi ba san bor shulai ula ai ka jero e ki trai jaka kibla ai e ki jaka jong ki khlemban nod na kabenta barshnai ki surok ki bathamai Hakani ka singi kani ka committee kala penku puram but ajar abru ye ki nongshat tanrai ki badon hakani ka constituency ki badon kumbashis pasan hongot tam. Kalau kita ai ki jaka barsana surok basun kemudian pada sambur suaiun nangka ya diperlukan biasa ye dalam ministry lang negeri diperlukan nangka Muslim seperti Allah nagalian dari bangun seharusnya yang kaya yang distulang dan diberikan bila presiden dan lawan kawasan belum tidak berbeda baru juga virus sama kebanyakan yang distulang dan terus lawan presiden dapat diberi lantai bagi kecil jadi para tebak Ipejnai pada wan sebab kenai mereka LUC but antara dari subuh dari sini kita bisa nyaman ya apabila mencapai saya juga ya LUC seperti kenai baru yang try zakat di bawah kita ini baru positif Pembangunan tambah session itu dari awal diskompensasi dalam periode tersebut yang kedua berbahaya kedua lebih kategori nusa kepada bahaya yang atau kesehatan itu komponen you are felicitated for donating your land free of cost for the construction of PWD road, for the welfare and interest of the Republic and for future generations. You, your family, and your clan members have cited a good example on humanity and generosity to others to follow. We wish you all a happy, peaceful, prosperous, and a blessed life forever.